Ole zanin chu music lam lo deuh reality star lar tak Kim Kardashian chanchin in ngai thave tiang o apian le aselen na ni somni pakhat October sang kha jakwa somria ta Los Angeles a apianga apa hi Robert George Kardashian Armenian thisen kai OJ Simpson thian tha a ukil music company le cupcake dor nei tu kumsang ni pathuma kan sarina boral anu khese Dutch Scottish thisen kai ania kumsang khajakwa somsari pariata Robert anaya kumsang khajakwa somret pakwa anin thenle a unaute Kourtney Kardashian kumsang khajakwa somsari pakwa Kim Kardashian sang khajakwa somret Khloe Kardashian sang khajakwa somret pali Rob Kardashian sang khajakwa somret pasari anu in Bruce Jenner kumsang khajakwa somkwa pakhata anai le a Kendall Jenner sang khajakwa somkwa pangale Kylie Jenner sang khajakwa somkwa pasari an piang an open line nun a house sa Beverly Hills a inlian pui pool oma an salian driver in sikula atha zia apa in American Express card apea idu do leiro ati Robert Ashik le Zandar sompela in thlen na phallo zungbun bun na phallo masya fanute amangai ema kimin kapa hi ka hero ania min hauna sa mase min mangai ber ati nule pa in chen kumko mi ani in hanule pa anin chena kimina tur hle chungko kan kedar ati anu in Bruce Jenner anei le a an unaw paruk anita School Marymount High School Beverly Hills Catholic School uniform ha in sikula kalchin lekha thiam thailo le a bile si a putlang pui ma se thian siam thiam mi hip thiam takani namasa kumsom paruk mi ani in apa company music marketing na atoka artist CD apex ka kumsom pareta body shop car atify chin kutna ka thokwe chin ati leiro laile lar chakna bul kumsang nia music producer Damon Thomas nen Vigasa antlan bawa arukena nin nei Damon hi kumsomin na upazoka achung ten an shelo Damon hi athik thu achia kut a thlak thin lipstick i in hnoi chuan iler tina atia kumsang ni pathuma ki matlan chia sang ni palia in chen fela Damon an kim hi poisa le lar na chau dumi ani ati Paris Hilton kumsang ni pathuma tanga sang ni paruk chauka Paris Hilton be khai saktu thomnorem feltu thalatu ani Paris kalna pianga azuya paparazzi in Paris an lakin Kim alang vezel mi in tunge sonu so amel thareu antichan Kris Jenner thuak anu hian ka fanu hi ti hian alarmei thailo thilti angai atia TMZ nei tu Harvey Levin nen anin becha Kimin mi pa adate apiang in Kris in TMZ a phone Kim nen anom dun ti in a silro atuka chanchin bua an lang hal zel sex tape le alar phut dan reje nen sangni pani atanga sangni paruk chawo khan R&B zai thiam reje anga zong ar reje khabren di now MTV alarve anjin dunin kebo Mexico an oma 60 pan siam minute somli pakhat an pani in an hlimpui alik dan February sangni pasaria vivid entertainment in Kim Kardashian superstar ti in an ti chuak internet ta adar ngal Kim kumsomni paruk mi atap nasa kapa dam se chuan anti chuak ngam lawang ati Google a enturin ala hei he atili kluyam Kim soi ka computer ka siam tira anru chuak ati reje soi sangni somni pani Kim Kris le ke kan pathumin kan rel veka DVD cover thlengin kimin athang lo kanin sem Joe Francis soi Kris in min lo bia ka fanute bi du menti vivid nei tu soi Kim hian phalna assign za somnga alo finfiana omlo mase thlariat nu loka keeping up with the Kardashian achuak ngal ain rem lutuk mi in an roman lok vek anti alok na vividin maktadoi nga an choi masia poimo bercho mi maktadoi za in Kim Kardashian an sheta larna kong anin hong keeping up with the Kardashian le abial pa lar ko khom dan October ni sompali sang ni pasaria keeping up with the Kardashian achuaka min engma thiam lo chung ko antia masian en tho Reggie Bush sang ni pasar tanga sang ni som NFL star USC Heisman Trophy dong tu Kim mina Zara sport fante hip masie Regian camera renga kaning ka football khelain kanin kislayan ngai poi mojo katia sang ni soma akalsan Kim atrap masie so atilanga rating asang Miles Austin sang ni som Dallas Cowboy player thlathum chau in date ni khatna tangin paparazzi anom Miles an in ngai zone INPR ang zok atia chen Chris Humphries sang ni som pakhat
ni somni pasari in nei na NBA player tharuk in ngai zong in me sang ni som pakhata zungbun makta doi ni man apea August ni som ni sang ni som pakhata in nei na makta doi som sen na ia antilang makta doi som pariat an hlo mase honeymoon a ke mahlim lo kati sual chiang hle ani ti in October ni som thum pakhata in thena dil Christian lema chang min mang ti in makta doi sari adil let kumni anin khing nuwa kimin apelo sang ni som pathuma anin then fel Kanye West mangai na fashion le indo na sang ni som pani atanga sang ni som ni anin tondan sang ni palia anin setana Kenyan kim thala ka kolreng kanu pui tur ati thin anin ngai zong April sang ni som pani anin zuitana regenen anin shelfel nolok ki marai ngal fa palian ne ya Northwest June ni som panga sang ni som pathuma pianga Kenyan North te ina minga phwa asang bertina Saint West December ni nga sang ni som panga kimin nauchiat alhawa surrogate amangtan Chicago West January ni som panga sang ni som pariat surrogate thau Some West May ni kwa sang ni som pakwa surrogate thau ina pianga Kenyan Bible a chiar la yani ya samti ina phwa Kenyan asiam danglam sang ni som panhe kim thom no zong zong apaya Ricardo Tiski Givenchy Alaisak sang ni som pathum met gala a kimarai korvun rong a haktir mi in anui zata Mase kumni nuwa fashion icon ani ta boina lian tham sang ni som paruka Paris rugruk October ni tum sang ni som paruk zana Paris hotel a silai king panga an luta ki man phuara bathroom an khung makta doi som manjung pun le thomno anru kim atama Kenyan tor kansela bodyguard somni arwai Kenyan ru boy sang ni som paruka Saint Anthony Hospital lutirania bipolar disorder sang ni som parata slavery was a choice atia sang ni som nia president ni tum campaign boyna July sang ni som nia rally na a kimin north titlaturin minti ati chuak ki matlom lutuk toitara Kenyan here ru boy ania ka ven himangai ngaidam kadil ate February ni sang ni som ni pakhata kimin in thendil na athelo achan Kenyan ka fatenun atil om Pete Davidson ka ngai zona phallo in dona sang ni som ni pania Ketan Pete lubung lem Instagram atara skate athi ati kimin bung thar alaya kimin bulchia ka fate ka mudu ati kimin kota kalhatir na order adil hitler afak October sang ni som ni pania Alex Johnson a hitler afaka Adidas Gap Balenciaga in anban kimin high speech kadaw kafate jusikolan kal kathen felati November sang ni som ni pania kimin Hidden Hills in maktadoi somrikman achanga Kenyan fa in kolnan thlatin maktadoi som ni ape afate chu kimin za somriat en kol tunlai mangai na Pete Davidson sang ni som ni pakatanga sang ni som ni pano SNL comedian kumsom pathumina now keninen anin chenhu thakwa anin zui kimin Pete bula kanuina sa minti limati masikenia na vaurenga Pete therapy sa panpha thakonu okwa sang ni som ni pania anin chen Pete an kim chung kwa hi a ha tha camera renga ti Odell Beckham Jr. sang ni som ni pathumatanga sang ni som ni pali NFL star anzeb na sa mase sang ni som ni pali met gala an kaldun sang ni som ni pali Vanity Fair Oscar party anin kis laiman ani tharuk nu ainin thenle odelan ka private lo tlan bo ka du ati fa pali company pathum ukil zir mi patan hun ka nei lawati mase paparazzi in NFL player pakatnen Malibu an mudun le ala chiang lo KKW Beauty sang ni som pasaria contour kit maktadua som pali 0.4 man darkar thum chungin a thazau sang ni som ni pania koti in 20% maktadua zani in an leya sang ni som ni pakhat ati topa SKK and adin le skim sang ni som pakwa a hlok ber bundong pakwa size 4x 6x theng Now by dan zainu dana korsiam sang ni som ni pathuma hlutna maktadua zali sang ni som ni maktadua sang ni som ni panga maktadua sanga chuang Apple le Nike in andor Instagram post pakhata maktadua 1.7 zel aloa the Kardashian season khata maktadua za kum khata maktadua za somnga tanga zanni alo Aw sakna sang ni som panga kan forb in maktadua 1.7
ati scheme share 35% makta duai sangkha jali cash investment makta duai zani inle lo thlona makta duai za ukil ni tumna apa hnunga zui kumsang ni sompareta ukil azirtran college kalavin California law office study program azoma Robert Sapiro le Jessica Jackson tinhoi azir afel baby bar exam boy thuma fail mi nanoi zat kimin ka fail ka trap masika baile ati masika baile ati apas December sang ni somni pakhata voilina apas kapa umvese ka ti in a trap ati to Elias Mary Johnson kumsumni pakhatang to achwa zalen Momolu Stewart kumsom ni pathum tang to achwa zalen Crystal Munoz kumsom pani tang to te achwa zalen saka tamane na sang ni som paria tangenin Eliza chwatir beden ne na po sang ni som ni pathuma angen sang ni som ni paruka California bar exam latur kapa anga criminal justice reform ukil ni kadu ati Kim Kardashian le Lewis Hamilton na chungchang anin melchet chandan met gala tang kumsang ni sompanga met gala Kim le Lewis Hamilton hi red carpet a anin huma saber Lewis hi Formula 1 World Champion voicery nito Mercedes driver la berkha ania Kim pasal Kanye West nen online nei lai ani masemi nan endunghal Kim hi car le speed ngai na mi ania Lewis hi milar le hausa anin me done anti sang ni som parieta an thok don kimin KKW beauty perfume thar ati so donin Lewis Hamilton amanga Monaco akara khalai in kim perfume bura keng lai video an siam F1 champion le beauty mogul ti in an promote chutatang chuan anin ngai zong aniang ti in thu athang tran anin dei tak takem a hun lai le fin fiana kum sang ni som parieta ranga sang ni som pakwa kim le ke ni online nai masin car setan to chumila chuan kim le Lewis LL New York ka chon ei dun lai paparazzi an man zeu thil thleng langsar September sang ni som pariat New York Fashion Week ka kim le Lewis Vogue party an thudon an nui dun na sa me in an thla an la an mit mengain meldana diklawan ti November sang ni som pariat Dubai kim in Dubai schemes promote in azina Lewis po Abu Dhabi Grand Prix aom hotel pakatan thleng duna master room shanan lua paparazzi in an enjoy chuak lai an man lo sang ni som pakwa me met gala keini kallo kim le Lewis an kaldun kim kortai lutukha Lewis an apel puilai video adara mi in anin ngai zong chiang anti kim soidan sang ni som pakwa andi kohen so a anzot kimin Lewis ka thian thatak ani kapasal thiana ni bok kanin kom ngai lutuka mi in an ngai ko yani kha engma thleng lawa titlat Lewis soidan Lewis ya nangoi san a private life soi adu lo mase sang ni som ni interview wa kim hi mai sefing le thokrim tak ania kaza ema mase ka thian ani ati Kanye West ngei dan le boina Kanye han Lewis athik ti achianga Kanye hi kar ngaina fashion ngaina mi anivea Lewis nen anin el sang hi som pariata Kanye West an Twittera F1 driver ho hi kanupuin haya umsu si ati tu tinge ti atumti asoilo masemi in Lewis an ringhal sang ni som pakwa mit gala nuwa Kanye le kim anin hauna sa Kanye le kim an hauna sa anti Kanye an Lewis nen in kisem ati kimin IAM ni thian kan ni kha ati chu ainin thenna chan pakhat ani anti bok atak taka chonenge fin na omlo kim le Lewis anin kis lai anin kwa lai an mudun lai thalak pakhat ma omlawa thiananga nom dun lai chau a achan pathum kimin Kanye then ma sang ni som pretanga som pakwa lai kha Kanye nen an lai nei kimin mi padanga kop ngam lawang achung kota na hlom PR strategy kimin Lewis amang ti thai Lewis khovel pomalar follower mokta doi som thum panganai kim perfume le scheme promote na tangkaya Lewis dan po US market alarbel na ani Lewis Media Lewis model tam takade to Nicole te Winnie Harlow Barbara Palvin te masemi nu puini lai ngai zona du lo drama ka du lo ati chem sang ni som pakada kimin Kenya chen fel nuwa Lewis ne nan chok dun le to lo sang ni som ni pali Monaco GP kimin afate roya Lewis atlo masian pani in thala kan la dun lo kimin Instagram my kids hero te in Lewis kan la post Lewis in comment thank you for bringing the kids ati chianang chawinan in bia Lewis yan sang ni som ni panga Ferrari aluta abwa ema kimpo ukil zirles kims and colin abwaya sang ni som ni paruka chuan anin ngai zong to ain thup to lemlo